Talofa o Samoa le Samoa Entertainment TV mai pia ayusi mai le whaafonga. O moli ai nele ta mawhai o le atali sulfitu tausanga le na mawatu le fale whaatali pasia pia o matapongi ai i le taia o le solulo le vaya so talwai. Na uafsilingia le ofisa o leo le suesu engol mta upule nei na sao nol sukum sina le sunga au apa au longo itino Filipo. O le o atu ai o leo isa vai ili vaya so nei lea na mawa mai le tama lea mai sa le lolonga. Na moli mawina ele tina whaapea na ola na tama malona to olua i le maumanga. Ae na whaato aia i loa le me o tupu ina uata uatu le tala o lana tama o ili fale mai. Wa moli ele tama whai lea o le atalii i le tau mawhai e whaao o le maliu. O le whaao o lima uafua i le manuanga maisi. O ta ue au apa au. Na avane ai lava i leo lea tama i le ofisa o leo i tua sivi lea solulu nei. E molia mata o fiai, ai o lo whaia pēr su enga, a leo le laute leo soli ngā tula whono, peitai. O lo tinga ina le atali ile nei, e le i malama lava talu mai le solulu le vaya so taluai. Le na maua tua e tangata i le fale whaatali pasi i le tai au, maval a wai le ofisa fui mu, na avatua le atali ile i falma i malonga i loa leo, i le solulu le vaya so watua nai. Ua whaiai nei mori anga whaasanga i leo e tolu, lena wha amalolo, a o whaia ieiso isu e ngālim ta ngāruenga o leo mawhalpuipui. O la tauia na mapuna ane i ngoa i le taimi o susu e ngā leo swainga whaasanga, i whala au whaasaina lena li poti atu i totonu. Sao no ele sui komsina o leo au apa au longo i tino Filipo ina uafsilingia, wa lava mau e whaiai a la tau mori anga wa mionga taualoa, wali i leo ia e tolu. Talu mai nei le nā taimi o suesu e ngā leo, e to lua leo wha amawai. O leo lo wha amalolo le tu maue a o fia ini ki sone Isaia, Larry Love Sawa, Masiro Vaiso o alo. E peon wha ailoa is e pepa le ofisa o suikom sino leo le ata o le sa Samuel ua fumsanga, o le aso sfulu valu fepua li lua o lua. E le ima wasef so ta ingam leo lo wha amalolo. Ai o masina taluai, na sao no el komsina o leo le sunga whawalo Harry Schuster, ile whai o su engai ave se ai leo masalomia le a fia i whala au whaasaina. O su engai ei tono nta ngā ruenga, na amata ina ualia e mōli mau le a fia ni leo le whaongaina o whala au whaasai pe o le aisa peitai. E to tolu o mōli ai le teiminei, e pe on whailo mai le sui komsina le sunga le ata o le saa. O lo si pe ilunga le whaitau o tangata Amerika Samoa wa PCA Samoa COVID-19. E o mai i le solulu taimi Samoa wa valus fulima tangata siama au wha mawina o tangata i o lo PCA fafo mai o no whanga wha anofo e sea. E leise isi o tau fia il falmai pe on liptia. Ai o liputia mai o le ainga lava wa mawai le tangata wa fia il siama o wha anofo e sea ai mo le lua vai aso e le ngata o le tangata wa whaina ai o le ainga atoa ona o le wavala lata. Wa mai ai nei le whale o le ofisa nupi whai sa le longa i sawa i po le si fo i a seta. A tangata whai ngā ruenga tongi la fonga. Leo lo wha mawina e tusa le tau ma le 5 miliona ta la le whale. Peitai. To e paule wha atuai o lo oia i nei te tālanga o le ngā ruenga o lo na lifi pol elevator. E pei o na wha amao nia mai e le pulisili pauli Prince Shuren. Ina ofsilingia le teopolin si e sala asanga wa iei whale le sa longa. To e tasile me o lo tutoe pe ona ia wha mao nia o le wha apiina leo le lifi. E tau nu umaili tangata wha apitoa mai New Zealand lea Sene. A so ono mati mai umaloa lana wha anofo e sea. O na ngalue lole i le lifi matala i lope a uma. Lua tau sanga talwaina whawai le Schwartz Construction le ngā ruenga le nei. Pei tai mata upu lea tau lifi o whale te tele i Samoa. E o mai nei le iola lava lifi o le ofisa o le Samoa Land Corporation e tona i mato. Talu na wha pipi. Wa umi fo ona poloka e le o toe ola le lifi o le fale wha amasino i mulinu. O le fale tonu fo ile nā lewa moli mawina i nei le fale fono le tate i songi. Wa lau iaila au toto e tapuni e toa ili whai toto o le lifi wa le ola. Ae, o lo o solonga le lei lava lifi e fale te tele e lua o le nupi wha o lo o li taulanga ia pia. Ua wha mawina le te tala o le fale fau o le nupi wha i sa le longa i savai i le umane ai ona wha pipi i lona lifi fau. Ua awatua nei le pūlenga o le komisio tangata whaingaruenga le malo PSC po le Public Service Commission.
Se vaenga o le faila o le sunga papali I John Taimalelangi, le sa vea ma ofisa silium tanga ringo whaamsinonga. O le faila wa avatu I leo ina ua ave ia ile pepa whaamaonia na sainia, ele fionga le whaamasino Justice Nelson. Ben whaamaonia mai, ele fionga le sukumsina o leo ma fale pui a whamsanga Samuelu, ina ua fsilingia le Joplin Sia. O le mta upulea so tanga ile tangi papali I whaasanga I se ofisa whaasalalau, na ia tua ia ini whaasalalau ngatau whaaleanga o mamulu aila na ngāduenga. Na ta uele fionga afamsanga o le lua I leo tusi na avatu I le official PSC. O na iai vaenga na mana umia mola la tau suenga whaatau I le tangi, a le ofisa sili whaasanga I le ofisa whaasalalau, ma le toi whai ngāduenga I mole malo. Ar faila lewa avane ele pisasi o le afso soani eva ve mawai se taunu unga o le afo I mata upu. Aina ua fsilingia komsina le pisasi la wano vau sa epa le mta upu le nei. Ma ia ta ua le taunu watu o le search warrant malato mata I tu vaenga lo tal sanga tuai. Wa o tuaine il kapeneta le li poti o le taunu unga o le suenga le search silia le malo whaatau I wha le tonu lea na lia e tau mfonga o le konakalate mo le masini wha ata mo pusa o loa I le wafu, le container scanner, a wanga luenga mtanga luenga o tiute la fonga matupe maua. E pe untali mai eile fionga le minsta, tuala Yosefo Bonifacio, ina ua fsilingia le mta upul nei. Ai o maua fo e tato suenga sa iai se ese ngai wha maumaunga a le konsalen avane, ma wha maumaunga mtanga luenga na fai. E 2 miliona talan whaatatia mo le masini lea aena tāpā se suenga whaapitoa e ilo ai se itu enga o masini e fitau I malamanaonga mo le wafu I matautu. Peita into e tau fial whaawawino le taunu unga le tau fonga e whaatali suenga le suetu sisili ina walia e whaale tonu. E au fiaile le mulmulta ia le o suenga mtapnanga mo le au mai o le masini mo le wafu ai ua mana o le matanga renga e au mai se masini e mawhaiona fe avea ai. O le taunu ungol suenga le suetu sili watu ina tuai nei lumol kapeneta e peun whaamau mai le fiongol sui pāle mia o le minister mtanga renga o tiute la fonga matupe maua. Ele vaenga mua le taiala mo le lumana imanuia o Samoa len whaalau ilo ai. Ele vaenga whaupwhai le fast le malo. Ele vaenga so na te nei. O le whaititia leo le mativa ma le tango lima. O whaamawina I ui ua ilonga le alwalu ilu mo Samoa ia natina e mal soifu manuia o na tangata I tausanga o mawai. Ai o nisi o tangata maainga wa pei wa whaangaloina. Wa le maua I la tau whaamanuianga mai le sitia ma le tuptupua e o le tamau ainga o le atunu. To tele wa whenga I malu I tau fau. Ona o awhianga o le whaamai o le misela ia November lua fisfuluiva. So atuai ma whaamai o le COVID-19 fuluiva ma ua tele o na awhiai ngā luenga manisi o vaenga tū ma oti. O isi ua whaateleina le ola mativa ma le tango lima ma ua whaapeo na awhiatili ai le tele o whaafitauli ma lu I tau. Ua whaatawaina le malo le whaateleina ma le whaatupla ia o le soifua manuia lau tele. O le ave lea, o le whaamua iawa noa tutusa I sos au onanga, mo I la tōwolo o mawhatia, ma le tango lima ai maise lava, I tangata mātua tangata iai a fianga tū ma wale tino. Le ngata I lea, o le ave fo I le whaataua ale malo, I le whaaleleo o wala e whaaititi ai, soli ngā tū fono, ma le whaamautino ina, o le saunga le mui tutonua nuu mafio anga. O le atau la I lea puipuinga ma le soifua manuia lau tele o whanau, tina, la tau na fia I sawanga I tono ainga, ma I la tau e au fia I tutono vaenga ma ale. O le awhaia fo ini a la fua, e wha mautino a atili ai e maua umai tangata awa noa I mana o ngataua, mo le soifuanga mai malu pui ai foi, lo la tau wai a tatau, wha tangata soifua. O le amana o mia ai le atina ina, ma le whaatino ina o whainga whaavae, e langolango ina ma wha lau tele ai, le whaasoa ina o whainga tau puipuinga lau tele. Vaenga mua na o folofulanga le malo, leo amata whaatavale le teimile nei, o le whaititia leo le mativa male le tango lima, I sona tau nuunga, ia whaititia leo le mativa male le tango lima I tutonu ainga, whaale le ia atili le whaafoeina mata upu tau I anga fsota ai. Lo Samoa Entertainment TV mai pia mana tamua nei tula fa apopo ngā tae au le alofole atua
Ai fa soifua ia.